India in thona pathum Maldives apek chu akhal thiam pilot an lo la nei lo ni in Maldives Defence Minister Ghassan Mahmood chuan mei ni som pani sang ni som ni pali khan asoi Maldives Defence Minister Ghassan hian helicopter pani le Dornier thlo theina khal tur hian training stage rang paltangai ani wangin kan sipai te hian chan rang wangin an la zo lo chu wangin khalphalna license nei an lo om lo ati ani India hian Maldives sarkar puiturin sipai somsari pasari vel Maldives hian aum tira Maldives ram hi island terute ani a tourist point an tlo na sa thin le chu wang chuan chan chuan na lam tele damlo na thil te a manatan India in helicopter pani le Dornier aircraft ape a kumsang hi som atang khan an hmang tan ani heng thona te hi India sipai ten an enkol saka India le Maldives hian in lai chi na thuk tak an lo nei to thina India hian na satakin apui thin ani an ram hi thliarkar teruk te ani a mihring po nuai nga sing khat sang riat vel chau an ni tun hnaya an ram sarkar ain thlaka an ram president thar hi China ram on thlat ani a tichuan president thar Mohammed Muizu chuan president ni na achelatanga reilo te a India sipai te chu an ram chuasan turin atita ani China hian Maldives hi bukhuarnan a otin tron po atlon khop maya Maldives tan po hian ain phal zau viawa dollar tluk le ding on khat le Bible chesom thum pasari zet China hian apuk tir ani chu mai ni lovin China hian Maldives hi sipai lama nasatakin thuam chak atuma ambulance som pani ape a vantlang ta na man tur motor som ape boka environment ven him nalama thok dun turin China rama company lian CNT wainen thuthlung an siama tuiwan lain China hian Maldives hi tuiton sangkha zanga lai alo thom to bok Maldives Housing Corporation le China Machinery Engineering Corporation te chu Maldives khopui ti changtun nan an thok dun don bok ani laboratory som pasari lai China hian abun sak boka an khopui male chunga kong zong chu athlonin China hian asiam that sak vek don ani China le Maldives hian free trade agreement an sign boka agriculture lama athlonin apui don bok ani Maldives hian China in bu akhwar chho zel rin ani a chu India ram tan chuan angai mo om hle don ani Mumbai hoarding in le petrol pump adel India ram financial capital Mumbai thlipui le in hoarding alen tlua mi som pali an thia mitam takin liam an tur nei in tual chung thu nei tu te chuan an soi hoarding hi mei ni som pathum thotan ni thlaya thlipui le rosur na satakin len tu in gat kopar khopui chim lama kongpui bula in le petrol station adel ane he hoarding chimin in adela hian mitam tak an tanga thole ni jing thleng khan chan chuan na tho chun zom ane thlipui tle hian khopui chung mun then khata lir thei chevel ati khai lagna sa in airport a po na tho ati buai le ane Mumbai Municipal Corporation chuan accident wang hian liam tuar mi som sari pali vel chu damtoina hruai an ni a mi som thum pakhat chu chuatir an ni tok ti asoi UN athok India sipai pakhat chu an chuan na motor an ka fuwa wangin Gaza a athi Gaza mun Rafah India sipai thita hi nukum Octobera firfiak telaka be pui thla ka ni nuwa Israel le Hamas inkara buaina chua tanga Gaza a international UN staff zinga thile saber ani United Nations Department of Safety and Security staff dang pakhat chu Rafah European Hospital pantura an kalain an lir thei a chiswala a hliam bok ani
Manipur Naga Youth Organization MNYO chuan Imphal area cheng Naga community ten vau an to thin chung changa an lung oi lo thu an soi MNYO chuan complaint tam tak awma wangin mei ni som pahnih khan emergency meeting akowa Imphala Tarung Community Hall Imphala Naga omna khosang sanga Naga Youth Club try tu tenen an meeting ti asoi meeting hi tun hnaya mei ni riata Imphal area mun sang pathuma thil thleng chungchang ani a meeting chuan Imphal le a che vela cheng 2 point ra thuam keng pol emo misual hriat lo emo in poisa an khon emo an phu tani chuan engma pek lo tur ti in rel ani a meeting chuan MNYO pai hruaina hnuaia MNYO Imphal branch din arela hei hian helai biala Nagami le sa cheng ten har sakna an to thin te sut kian ol samjok na na ti ani Guwahatiya nula pakhat chu pong sual ani Guwahatiya lots pakhata meiche pakhat pong sual ni asoi ani a thubuai an siam sakhi Meghalaya mi ni asoi ani a he thil thleng hi pong sual tok tu hian zirtop ni khan police a report ani pong sual tu hian he nula hi Guwahatiya lots pakhata birthday party atel turin asom ni asoi ani pong sual tok tu hian asoi dan chuan damdoi le zu in an thrai ruya chumi hnuwa lots a room pakhata hruain a pong sual ta ani pong sual tu pu hi Meghalaya cheng Parvez Ansari ani a he nula nen hian zirna in pakhata an kal dun ni asoi ani he thil thlen hnu hian Guwahati Pan Bazar Police Station a Women Police Station a thubuai thelu ani case zialu ani towa tuna hian police te chuan an chui chiang mek ani chung ko pakhat chu mipuin an chil ron mipui pungkhom chuan phul chan tasa te chen na in an lu chila furniture engemaw zat an ti chia a in atangin an hruai chuaka bong ruk bo thu hla a ring hlelin tha tumin an khoi ron ani he thil rak thlak tak hi mei ni som pathum sanghni somni paliya Biswanath district Assam Sakomatha tea estate athleng ani a mipui pungkhom te hian police lir thei po an khoi chenual ani an pa ber mipuin nasataka an soi salai an hmu chuan tasa fapa te chuan thel an tuma ma se mipui thinrim chuan an ni po chu tha an lo tum ve boka thilom dan a hriat hnuwa tasa nupui chuan Biswanath Chariali Sadar police te chu phone mangin a hriat tira a pasal le a fapa pahnih te nunna chan chua tumin a beya ma se van duai thak takin mipui hian an lo khoi ron ve ngal thuan don vele police te chuan buaina thlenna hmun hi an thlenga tasa le a chung te chu chan chua tumin an beya ma se mipui thinrim chuan police team te chu an beilet na sa hle he buaina hian police engemaw zatin hliam an tuara hemi hnu hian buaina thunun turin police le paramilitary force dang tirbel an ni a eng tin emaw harsa takin hemi te chung kwa hi an chan chuak thei ram ani tuna hian an chung kwa hi Biswanath Chariali Civil Hospital en kolmek ni in thil thlen dan an chui chiang mek ani 10 zola gas go down rok tu ni hriat teman an ni a 10 zola grace Indian Gramin Vitak go down rok ani chungchanga 10 zola manager lalrin kima chuan nimin pia khan 10 zol police station a FIR a thelu ta FIR a chuan April ni ruk le May ni som pani sang ni som ni palin kar khan gas burwak som ni panga ru bo ani thu atar langa police te chuan chui zui ngalin FIR an don ni la in gas go down rok tu ningai hriat mi pali an man ngala gas bur lo leitu ni hriat mi pahnih te po an man tel bok ani
heng mi paruk te hi nimin khan Serchhip district court a ruai ngal ni in gas an ruk zong zong te po mu le ngal vek ani